Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Rudy T. ken Hanibi kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, good morning, good morning, good morning. Kada kayo amin, this is Inadi for Anya Aya. Kumusta kayo amin? Gagayem ken kakabsat. At timanen deti programa tayo iti sakbay pangal daw ket adumanen iti intayo pagsasaritaan kada ito nga momento. Apay kas ti tinapasama kidati FB live ko nga kaslaman lalim midam. Agpukaw nga minukwati-kwa, agpukaw ti net, and then suddenly nga kastakit aggression kunana ton. Ano nga rin, dito itata, okay, makita nga kasta, we will be having a lot of topics today. So, bag nga bigat tayo amin gagayan ken kakabsat at dati ni Inadi for Anya Aya. Kumusta kayo amin? Anaman yan digiti na isagana tayo itatanga aldaw para kadagiti ganyados tayo. Anaman yan digiti papanan tayo. Ado digiti papanan tayo ngamin nga luglugar. Ado digiti papanan tayo nga pahakumikuman, mapanday of offices, mapantayo iti na dumang kuwa. Anak nagan na betan. Sindetoy. Sabi kasi nga ta detoy. Ayan, may lang gayam nyo agantyo sa nga talaga. Total data ang Diyos mo sa very transparent. Dexy Thailand is watching. So the first runner-up. Awamot langan Dexy dati kuwan order kon nga Vienna sausage kuma. Awang kamit di kalman. Di magasak pay J kwa, J parlor ni Dexy Thailand. Awamot JT Vienna sausage. Di ka di talagang lukon nak ni Dexy Thailand gagayam ken kakabsat. Shane Madrigal is also watching. Good morning kada kayo amin. Ina di here for Anya Aya. Ana di kiti mapagsasaritaan, irugik man pala ang apo nga gritan. Grita man digitay Drugstores Association of the Philippines dispensing Dokhanis tea because is still buy one take one at 1-2 kunana para kada kayo papanatang. Hante nga kabukudan apo, iti kwa tayo, iti health tayo, abusta kapig sana iti panagpapanatang panagguguri-guri itata. So nga unang tayo, di kita agart arthritis, di kita arthritis, agdokhanis tea because kayo gumatang kayo nataka digitay. But-buti ka nga members iti Drugstores Association of the Philippines. So irugik man, gagayam kan kakabsat, digiti disap Ilocos Norte, itata, itiban na JGM Pharmacy, Panagabuos Festival, itiban na, kunena. At dati JGM Pharmacy, Ken Triges Drugstore. Itimet Badok, La Virgen, La Milagrosa, Badok Pharmacy and General Merchandise, kunena. Halata di ba nga medyo kasla ngongo, kasla da adenoid ko. Ta syempre dati nakapudpudot nga agmalmalam. Sanak to mainitan, sanak to maapulupuyam, di kita na dumadumang virus dita si Karasel, batalyones nga dita lugtog nga ba siha. Nga nagpos idi kalman, idi imutang, agpakpakaasi,
Itatatag, singirak, sakti, kakaasig mo na. Mas lakas dyan. Mary Joy Verdadero is also watching. Itimet Banggi, Windmills, at the ERB Pharmacy, ni isutiyan ni Rica Espanya Calegan, ni Maisel Joyce Vicente Mateo is also watching. Dati pa, gagayem ken kakabsat. At the Tinucote ERB Pharmacy, it is located beside the Hospital of Banggi, Ilocos Norte. Kan iti Edge Pharmacy, itimet lang sentro. Banggi, ng isutiyan ni Rica Esplania, ano na ganun? Rica Espanya Calegan kunan. Okay? Dati pa iti Bakara, Bakara Festival, MJMR Pharmacy beside the public market of Bakara kunan. Itimet Batak, we have Botica San Martin de Forest in front of Batak City Hall, NRP Gasoline Station, owned and managed by Engineer Richard Pungtilan kani Ma'am Debilin Pungtilan. Itimet Burgos, we have Chloe and Caris Pharmacy. Iti Poblacion Burgos. Kunana. Detimat. Itimet Corimao, we have Ace Pharmacy. Iti Dingras, we have Cruz Drugstore and Cañete Drugstore located in the heart of Dingras. Itimet Lawag City, Apo, San Martin de Forest, Glowing Drugstore in front of Provincial Hospital, Itilawag City. St. Elian's Pharmacy in front of the Provincial Hospital, Healthy You Pharmacy, Itipila Road. Itimet Marcos, we have JGM Pharmacy beside the public market of Marcos. And JMD Pharmacy and General Merchandise. Itimet Nueva Era, guys, Eminence Pharmacy. Okay, let's go now to Pagudpod. Pagudpod, Ilocos Norte. At datoy iti ZNB Pharmacy. Kenshanshan Pharmacy. Itimet Laeng Center to Pagudpod. Iti Pasukin, we have Arcayetano Pharmacy. Itimet Pidig, si Kanil Jan, Neil Benji de los Reyes. Ape, di na inayaban si Kanil Benji de los Reyes. Idi nagpaala ka mutsika. Nagbibidyo okay kayo pa. Ginganan sa alauna parbangon ng bagdahanda. Kaya nga pinulis. Itipitig Apo Kirk Angel Pharmacy, RD Micmark Pharmacy, kandi JMC Pharmacy, iti Centro, iti Fitig. Itimet Paway, we have two. The Pigeon One Store, iti Pasay de Paway Building, can iti beside the Paway Municipal Hall, iti JT Pharmacy. Itimet Pinili, at iti Apo, Medway Pharmacy. Itimet San Nicolas, we have Leonic Drugstore, Kyle and Kim Pharmacy, kan Mama Anings ita, Tiyandaan iti San Nicolas. Itimet Solsona, Crisale Pharmacy, ken St. Michael's Drugstore, ken iti Vintar, St. Mary's Pharmacy, ken Nasamay Pharmacy. Digita Apo, digita Drugstores Association of the Philippines, iti Ilocos Norte, nga pagkalakwan iti Doc Hanis Tea because your probiotics, prebiotics, and enzymes is strengthening your immunity. Aglalo ka dito si Patrick Malagat kat managuyok tayo. At dapat di kita'y medyo uyok-uyok ni ina. Di nga tinatapang ang agas ko no dito maket. Daytoy, Doc Hanis Tea because napintas amin dati Doc Hanis Tea because na kayo gagayam kan kakabsat. Isong ano, na ganyan. Nadabasit marinayo ag Doc Hanis Tea because kayo si Kamamarijan Balagat. This is organic. Organic detoy made from vegetables, herbs, and fruits. Nga masapol iti bagi. Fermented by our formulator. It underwent fermentation. Tiraman na dati apukat kasla zuka, kasla apple cider nga naimas. Di ba kasla wine kaangot na kasla wine nga naimas. Good morning Cleo Mata. Agdok Hanis TV kasi ka Mamang Lingling Cleo Mata is watching. Kuna na ako. So, adapay digiti brands iti the generics pharmacy in which ibagak to into no damdama iti pa nagsubli tayo ngam agritak man pay lang ana kumusta ka kapsat ko nga Mary Jane Balagat iti Barangay Foz kadagiti amin nga agdengdengag agbuyboy iti Barangay Foz
Good morning, good morning, good morning kada kayo amin. This is Ina D for RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. O, ni Mama Cleo Mata, nga iso namot ti Reyna, ti Reyna, dagiti agem empanada, iti solsona. Nakagura na no datuma, no mapana gumatang jay karuba na. Apo. Anak kumusta damit dito solsona nga ta, kumusta dito solsona. Nabinas dito solsona ta, agkukuyog da ita. May isa ngamin nga slate nga Apo Mayor Delara nangabak da amin except kung nakiti ni Apo Ferdinand Biray. Isulat na nagkidedi slate da. What I mean slate, di grupo da. Ngam timat lasim mukat, dati may samot nga ubing na lain in the person of Sangguniang Bayan member Anthony Ganal, di ba? Cleo Mata, iso nga agsisinurot dito ta. Agsisinurot naman hindi ko nga kasang syempre adala tamat digitay opposition, adamat lang ta digitay handa pinagkikinawatan no daduma. Iso mo ti pagpintasan na no dete. Ngam sa nga may sakit, dapat ket adu mga bak mixture tapno damat la dete laban at ano damat la dete kay adamat la kontrapartido ang mga balin nga dete. Dapat adala tamot opposition, di ba? Sika Manglingling. Ayan. So, good morning. Kada kayo amin. Itatangaal daw, pagsasaritaan kay Tuman, iti pa nagsublikan. Bayag ngamin nga, jak na ibaga digiti drug-drugstore sa adote agbuybuya. Adun ko agdamdamag kanina, dino inudto, iti pagagatangan. Ito nada. Hindi ba? Kadeta solsoni itatay. Rika, palipatak sa mo, deta solsonan kita. Solsona! Ne. Solsona. Deta pa'y gayam ne. Iti Solsona. Kunay na Chrysalay Pharmacy and St. Michael Drugstore. Deta Chrysalay and St. Michael Drugstore. Gayam si ka Apo Brixton Aquino. Kagawad Brixton Aquino ni Madam Queen Manica. Dito iti programa ni Ina D for radio and FB. You are listening kani Ina di iti anya ay program natin para iti DZRL 639 kHz Radio Ronda Batak City. Kita buibuya kanya iti FB live ko. Good morning kada kayo amin. Ana nga tati masida ita, anaman digiti masidsidan. Anaman nun digiti masida ita nga bigaton. Aldaw ti Ilocano ket ti problema na ket already pay nalpas ti pamigat ket ti kaya na nga panunutan ng katwa kasi ti kinaalerto tayo. Ana mga tatsida into no malaman. Ana mga tatsida no aldawan. Ana merienda. Mahilig tayo din niya. Ana merienda. So aglumulok magtaylata. Namlaglagi po tayo guys. We need to have a balanced diet. We need to take a rest. Have your night sleep. At power nap tayo iti malam, 30 to 1 hour. Kung kunada, ti power nap, kunana, dete pag-read up. 5 to 10 minutes, power nap di jay. Hanyo nga makwa, hanyo nga pagsasaritaan tayo tuman, di kita ito na madamdama, di kita panagturturog, no apay, di tayo makaturturog, no apay nga nga nakatiturog ko. Apay nga takot, ubingak pa'y nga pasititurturog ko. Diba? Bumakita ko. Ado nga dahilan. Hindi pa nagsubli na ti programa Apo more with Ina D para iti anya aya commercial break muna from the technical department. Agsubli kami to Apo. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamay
Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the president of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey Stibicus, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At naitibot-bot-si po na. At tibot-si pag-alas ko. Ano tinitilak na ibigay-minikat ko. Eh baga ni Doc, kayo na rekisiti ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bot-bot iputunan. Kaya hindi active pa rin. Hindi nga makabangon. Ang ita, tapos sikata na, lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikitili ko. Kasi na ako, very active katan. Alay ko na taon. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yung kasi na ako, medyo adalit kasi. Kaya lang na tikitili ko si Dr. Tamayo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Yes, ag subsubli ni Ina di for anya aya, kidati nga bigat gagayem ken kakabsat. Ket, this portion is brought to us by Doc Honey Stibicus is still buy one take one. Buy one take one. Gagayem ken kakabsat 1-8. Ape bigla nga 1-2 po na. Wanto, itatay mo na nga bansada apo ti programa. It's 1-2 buy one, take one Brixton Aquino. Itatay mo na nga bansada apo. Napan ko imbaga no inudtoy di kita pakagatangan iti the Generics Pharmacy ang tagapagpagaling ng Pilipinas na parmasya kuna na apo
Iso nga ibaga kada kayo at the area 1, area 2 kandi updated nga pagkagatangan iti Dokhanis TV Cos. Iti Manila, dito iti area 1, ever Commonwealth, ever Sukat, Farmers, kunay na, Kaibiga, Malibay, Muñoz, Quezon Avenue, Banawe, Rob Novaliches, Shopwise, Unimek, Kanyabot. Dito iti area 1, kunay na, dito iti area 1, Itimat Area 2, we have 11th Avenue, 5th Avenue, Acacia, Bartolome, Blumentritt, Katmon, Concepcion Malabon, Fisher Mall Malabon, Libertad, MC Mall, Nabal, Piltras, Rotonda 1, Giselle Park, Sangandaan, San Roque, Santolan Tatawid, Ken Victory Mall, Caloocan City. Kunan na. Gure ka man i-finish ko man dati kwak. Dati broadcast ko. Diyak man lang kaya, dati filter na. Diyak man lang kaya, dati filter na. Napinpintas pa dati ko ano dagdo. Makita man na sa biglalata nga agpukaw. Biglalata nga agpukaw. Iti ubra tayo. Diyak amo no apay. What is happening to the world? What is happening to the internet service providers? Deta man lang, di ba? Nag-beautiful, nakapimpintas. Deta man lang ti ikwakon. And let's go. Excuse me po. Ang pagbabalik ni Ina D for anyaya para iti super duper FB live ko. Di ba? Happy nga ta, anak kukunti ko ano kuha. Anak kukunti na ganan, anak ko dito internet service providers tayo. Makasuro na man no daduma. Kalagitnaan adamo no kadati pinagkwak, adamo no kadati pinag buyak. Adamo no kadati pinagbuyak gagayem ken kakabsat iti movies. Aglalo no digiti day off kada digiti awan ubra. Good morning to you my dearest. Apo Sangguniang Bayan member Rowena Celerina Versosa, di ba? The winningest. Apo Sangguniang. Kasta ka Apo Rowena Celerina Versosa hanak pampansinon. Naibagak dito iti National Radio and National Television. Charot. She is my sister. She'd been our sister. Aglalo kat isuti manang-manang ni, nanang-nanang ni iti LGBTQ. Since time immemorial. Anat masida, Ma'am Rowena Celerina Versosa. Kumusta kayo amin? Kita naaganan. SB. Diyak man lang nakatungtong-tung. Di ko aya. Di outtaking. Kanhanda man lang inay-aya. Banganapan na kidaya. But still, congratulations to the new brood of legislators, itidingras, headed by Apo, Action Man, Joffrey P. Sagid, Agraman, kani Apo Vice Mayor, Erjo Valenzuela. Kumusta? Kandigiti, kapangabak. Halos lahat da nangabak. Ada simrak nga ni Auntie Reyna, Apo Sangguniang Bayan member, Apo Reyna Balutan, Nikita Reyna Balutan, simrak, and the rest. Adapay kaya kong i-congratulate Apo, excuse me, iti last week, di ba? Nag-oath-taking mat for the position, iti nagana Federated SK Chairman. Finally, ni Christopher Jao isunan iti Federated SK Chairman iti Dingras, Ilocos Norte. So congratulations kada kayo amin, congratulations kada kayo amin nga nangabak ken Christopher Jao, ni Apo Christopher Jao, who is now an official member, a Sangguniang Bayan member, representing the Sangguniang Kabataan of Dingras. Baka mabalin mo at Apo Christopher Jao kat agpapansit ka. Diba? Deta tayo magustuat. Kunay na, ano dati Dos Ballesteros. Deta tayo magustuat jingle na idi election. Kunay na. O ay ma'am, sino?
ni Ma'am Reyna Balutan. O Ma'am, apos ang ganyan Balutan. Kunan ni Dos Ballesteros, magusgustuhan na kano. Deta, jingle mo, idi, eleksyon, kunana ni Dos Ballesteros. So nga, idol na nga kano, no Encantot San Marcelino, birukom lang iti, Junel Ballesteros. Temanang ko nga, da Valenzuela City. Nga, aglaklako iti, Ado. Nagaduki di lalakon dati kabsat kun aya kitam kadla kinarigat pasaray adda aglako iti pitpitser, aglako iti pagyanan timula, aglako iti pa. Talagang kasapulan kasan Jo Aquino Dalit is watching, diba? Tas taunay mailako amin. Membagpay ni Dos Ballesteros ta nangingina digiti kuana, nangingina digiti lako na. Namdimot la agpasyat no daduma. Tamot la kaya na nga pagpagustuhan ni Dos Ballesteros dinakpe ayaban. Nabayag nga dyan na pan nagre-relaxan dita San Marcelino. Diba? Jo Aquino Dalit, kumusta kayo? Kumusta digitay kaanak ka? Kumusta digitay kakabsat ko? Kasi sinsin ko ita Valenzuela. Sere! Anamot ti si Dayo dita San Marcelino. Ama agsaote bakit kunana. Apo gaputa awan makorkorta ti tao si Dos Ballesteros. Dakpay makagatang urikwa payubyubot la ko mga tabako no daduma. Mark Gino Pascual Aquino is watching. Hi Gino. All my nephews and nieces. Iti Aquinos iti Pidig. O kumusta kayo lahat dyan? Kumusta kayo? This is Ina D4 Anya Aya. Kunak. Ano pwede pagsasaritaan tayo. Di mo na nga pagsasaritaan tayo, sakbay nga agwaak manan si ka Bobby Crisel Valdez nga di mo't agtaltal na wadakin ni Joe Franz Ancheta. Sir Jesse Domingo nga nakasiksikat kadigiti TikTok, nakasiksikat, nakadungawa watchers na. Diba? Pasaray na pintas ti Aura na nga padak, pasaray haan mat, diba? Ano nga tagin? Interrupt. Sir Jesse Domingo, papadan na zero balance na. Apay zero balance ka. Hanggo ibaga nga zero balance saksi ka Dos Ballesteros. Agpay-pay libre ak lang api palubos mo kami nga zero balance kasi ka. Diyos ko. Charot-charot man digito yun. Kita nyo digito anak-anak ano dati agpay libre ak dati in-insinuate ko agpakwaan ka sa zero balance sak awan datungkok. Alang kay mat nga agner-nervyos, paalaan kay to. Diba? Paalaan kan to Dos Ballesteros kan Dexy Thailand. Huwag kayong mag-alala. May itugutak pa iti Emperador Pundador. Diba? Erminia Saladino Miguel is watching. Takababain mat. Kadigito anak-anak nga na zero balance ka no. Agpapadada digito kada Dexy nga zero balance. Ngam adumat latakwartada kanayon daang mapan ag shopping nakaaapal inaldaw ba na shopping dito nga kinarigat tibiyag nakasakit da Dos Ballesteros kada da Dexy Thailand kada Shane Madrigal kada Ildefonso Bartili kanayon da mapan ag shopping diba? Patrick Balagat is watching. Ana Patrick dinakmetla ayabanan ni mo Patrick naka-is-isnab maminsanak lang nga dete mapan J. Kalinukwa. Kumusta damang nga ta? Georgia Aquino, Leilani, ni Eric Cruz, kumusta damang nga ta? Hawaii. Di kita gagayim ko. Kumusta Seneca? Ita Hawaii. Aduda nga nakak dita Hawaii. Ni Seneca, Tristan Gabor, ni Erminia Saladino, Miguel, nga adda J. Canada. Kandete kabagya nga nakaan-anos nga mangparparanod ni Minyang, ni Barbie di nga mangmangted iti pagpapintas ti skin ni Ina di. Ken ni Marie Grace Shasha nga di nakpulos malilipatan ni Marie Grace Shasha. No birthday ko ikana no ko ti pagpapakwak. Pap. Hi Marie Grace Shasha, kumusta kayo amin? O si Maruno pa igreet ko man apo pa ni Shane Madrigal Caridad nga iso ti kababaanangan iti puruganan, di ba? Iso ti kaadwan iti racket. Iso da digitay blessed nga member iti LGBTQ. Iso da digitay kanayon nga kumikita ti inaldaw. Sana all, di ba? Nakalalig da nga
nakalaling da nga kumikita di dito yung nga ubing iti datong buti pa sila laging kumikita. Si Ina di puro na lang kita. Kunana. Good morning Ana Karenina Benoma, Clayton Sinay. Naimbag na aldaw yo amin kunana apo. So itata, agsubli tayo tuman, ta pagsasaritaan tayo man, dati na udlot itatay, dati na udlot, itatay nga pagsasaritaan tayo no apay nga, di tayo makaturturog, no apay nga nga, di kayo maturog, no ana, di tayo, may tadya nga pa nagturturog, di ba? Si Kaana Karenina, no uri lang ako, uri lang ag 24 hours, Bangs D, kunana, Bangs D or Bangs Die, Cherry Pie Dada is also watching. Hindi pa nagsubli dahil ti programa tayo nga Anya Aya with Ina D. Agsubsublin ti dito programa tayo guys. More commercial from the technical department. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ayan, gagayan ken kakabsat. This portion is brought to us by, again, si Kabangs D. Ana Karenina, Shen Madrigal, ken Cherry Pie Dada. It is being brought to us by Doc Honey's Tibicus is still in the running. Nga, buy one, take one at 1 to. Buy one, take one at 1 to. Lata iti Doc Honey's Tibicus forever detan. Manipid pala iti 2019. Kami pa lang ipang pangato presyo na para kada kayo nga taga Ilocos. Dati probiotics, prebiotics, and enzymes yun. Kwa is still magatang kadagiti DSAP or Drugstores Association of the Philippines. Kunana, Drugstores Association of the Philippines nga iso iti mangi-dispense mangilaklako kadati nga product tayo. May baga man ti pa nagsubli nga kasta apay nga di ka makaturturog. Kung nakaninanang ko, idi kalman alas 4, alas 5 sa langarudon, ni agtim-timpla kaya mo ti uminom ti kape ko na nakanya. Hindi kaya tanak tuma makaturugan ko na mo. Adadaduma no dati agkape at I don't know ngam ti daduma nga tattao ko nada. Ape nga ron siya nga kasaina, di ka makaturog lata, uray ko kuna ni Mang Leilani. Hello Mang Leilani, Marites de la Cruz, good morning. Kuna da nga kasaga, makaturog lata, uray nagkapeak kuna na. Ano nga tadeta individual differences sa basabali. Sa bali nga tao, sa bali mat nga wisyo pagdating iti pa nagkapyan kuna na. Ngam apay nga dito makaturog no daduma. Siya akahana nga doktor ngam
adan digiti madmadlaw ko kas as per ina di hello kuno ni Mang Leilani. As per ina this observation, idi ubingak, di pa nagturog ko ka, let's say mga 9, 10, 11, guy. Then agreeing ak tuman ititay no nasapa no mapana agubra, so I need to wake up as early as 6 o'clock kas guy. Kay preparation nga ro, di nga min idubing ka. Ore agpuyat ka idi. Ore makashot ka pa iki. Ore pay naganate ko na ko. Ore pay agpuypuyat ka. Hindi nga min. Si Kawaran Manzanillo, ken John Esteba, kunana. Ore agpuypuyat ka. Nakariing kan tulata anarta na pigsamot ti bagin, di ba si kay Biloria na pigsa bagin. Hamuin indaan or napanog kadikal man hamuin indaan. Hindi nga ni. Namitata, no lumalakay ka, bumabakit kan, si Kasikay, bumakit kan tumat, si Jan Esteba, anak na ti bumakat. Nasapa nga maturog, santo, nasapa mga agreeing. Imagine, di tatang po makikita when he was 60, kas dayon, si ka, Ma'am Amy, ano na ganun? Amy, ano ko na dito? Tingin di mabasa no ano. Amy, Amri, kung na Amri Set. Marites, kung na Amri Set, kung na. Hindi lakay, di tata, mga nakalakay nga. Amoy, di tata, maturog, nakasapsapa nga maturog. Alas 6, nakaro di dyan. Alas 7, alas 8, agid idan. Diba? Alfie Andres Fuerte Rosqueta and Shen Madrigal. Ngem! Kunen. Nakamuno ka na, ingengem mo si ka Shen Madrigal. Kasi ka deti, ado ti blessedness na. Ado blessedness ni Shen Madrigal nga di na kayat nga i-share. Naimot da. No is-isuda nga agbabarkada, is-isuda handa gay ayab. Namsakit da, hangko nga makaya nga jak ayaban ida. Tama konsensya at nukwa. Di ba Shen Madrigal? Itatan, ituloy ko. Alan Agni. I would like to convey my condolences and prayers iti pamilya, iti Agni. Lalo ko ni Sir Alan, iti Sarat, Apo. Kadete kayong dapat napanin iti sabaling abiyag. Dakamo ni Nudtoy, di na pa imbaga ti details na nutun ano tayo nga mapan. Ay! Magusgustuwak di father mo kuna na ni Mang Leilani. Of course, magugustuhan nga talaga ata agbarkada da kidi di Apo Constante Thailand. Itatan no nasapa da nga agreeing, thank you inay kuna na. Of course, Sir Alan Agni, i-PM nak to ko pay nabasa dati PM mo kasi dati madama nga rod ti programa itata. Ana naganate ko nakon. Di tata no maturog iti alas 7 alas 8. He gets to wake up very early because nasapa nga mapan agarado. Amuyo, nasapa nga mapan agarado, uri na kainom de di tata. After all, agar-arado, agpatalon. Ay, hay, gayam, kadigite, madamat patalon na. Uri, di balay ni. Tatan isora man pa lang, madamdamat patalon. Aduman dati, pagraranauk nga kuwan. Nga Andela Cruz, usto la unay, kasta ti bumaket ko na ni Andela Cuesta. Hi Andela Cuesta. Itatan, agreeing na ta di tata. Intulokwan, agreeing mo tay ina. Sa danto agap apa. No namin ano, dakan nga nagkape. Ay si ka Anter, namin ano ka nga nagkape. Sumot lang nga na ibus. Ay Apo, ag LBM kanto man ng Anter. Tanapan mo man inibusan. Dete, naganan. Nan dairy creamer. Dati creamer. Kunana. Mayayayatan na. Isunto pa karinga mo ten guys. Ita alas 5. Ngam asay laas alas 5. Nakaywayway di tatan. Kasgay. Dati topic tataynohan ka maturog. Adapay no ko. Dati ham mo pan nakaturog. Dati ham mo pan nakaturog. Iti banda nga kasgay. No dati na sakit tabagbagin. Muno dati naglaps. Dati naglaps DJ oras na. Iso nga usto dya bagbaga ti do doktor. Usto dya bagbaga da dagiti lalaka hamang alalakay dagiti do doktor ibagbaga ni Doc Hani nga. No naglaps dya melatonin yata. Correct me if I'm wrong. No melatonin no naglapsan kasi 10 o'clock deta no kwa
At paunay no, at the meeting ti barangay, idi. Kuna di father mi, anter, yung kamahalas sa nga galon nga basi. Kitam ka lang, kun aya, di tata doon, di tata, di apo konstante Thailand. Uman anay aya, deta sa nga basi, sa nga galon, nga basi mang leylani. Aging gana, agnad ton. Iso nga, mapanak yan, damang leylani, idi ko ta agkalubong kam ki, di tata. Ta in case nga, kuwa, umay naktualan ako na da bisikleta mi. Nakamay may namang leylani once ka makibat in iti usapak yan ti radio. No makibat in nga kastakat. She always makes sense because makarelate ka because true story. Kitam nalagip na deta. Mapamangala di tata, mapang gumatang tibasi, mapan sumukmon yay daya. Yan dalulan ni JJ, yan Dalila Maria, yan deta Trensera ta. Yan deta agpasolsona, mapandan to mangalan. Tunok ka na, barter dan. Na barter dan, alis to dan to maalat turo dan. To na agawid dan. Ngam adapel ate pa nagkinkin na riyar dan pa magkininanang ko day dila kay anter. Ang ko ibabain guys, o namang mga tiradyo, titatang ko, naling nga mamartek. Naling nga uminom. Iso nga dabasit dete, panag, laing ko mga mamartek ng naganatin ko na ako. Hanggang ipalubos nga kasjay nga mauawata day di tatang ko mang lelan, mauawata day di tatang ko ta mabannog nga ron nga agmalmalam ket ti ngamin agas ti bambannog no daduma detoy arak nohan nga gin ada arak ti basi ada basi ngam da lang amin kayat ti kuana da lang amin kayat ti angot deta basi although kasla ka naibaga ba ti brand kasla red wine deta ngam nung amin dete masobraam ti uminom ti basi at daangot na guys nga magustuhan na ang dud tilinget mo nakapagpagkat ti basi nga dumket iti bagim. Di ba? At dapay no ko dete di mo pa nakaturog met ti madlaw ko no dete ma-overwork ka madlaw ko lata agtigtigargar ti lalasag ko adano ko dete pag-emsyak nga nimat ina di ngamin, nimat ina di antipiling. Pasara agbutsak, imagine mang leylani, kan sir Alan, imagine agbutska, agbutsak. Kan je butskat agbeteg no padi gito yung sakak, nakainilit je buts tapos naka-skinny jeans pa ti bakla. Ay apo agbuteg ton. Amo yun to no sumang petak ti, oray si mang petak ti alas 7 je balay no nalpas ko man no pang malam. Let's say 7 to 8 je event. Ay, kunam, hang kumaalat turog ko. So, di gidjay nga talaga ti dahilan na kape, hindi ka makaturog. Basta magusak ni father mo, ura na't ibagbagam ko naman. Kung naman ibang leylani. Ay, apo nga talaga. Thank you so much, manang ko. Tanong mapagsasaritaan deta. It reminds me of memories. Di giti tatang tayo. Kadakam kimanang leylani nga min kapyat ay nakuha na sentimental and na fresh. Nyamang leylani kat at padakam ti talent nga vivid ti memories me when it comes from the past. Siguro agkabagyan ta na data agkabsat ta no son zodiac sign at we contemplate with each other kan agkinwa kami agpada kami ti pampanunot when it comes to our memories during our childhood. Aside ki deta hangkapay nga adapin ko dete hamo pakaturugan nga because pressure into no bigat excited ka, you are pressured, you are excited into no bigat nga mapasamak. Dete may stress ka hangkapay no ka makaturog no may stress ka adapi di mo pakaturugan. When you are excited to go to a picnic tomorrow, di nga min, no adapi agsingir no bigat. No adapi agsingir no bigat, guys. Narigat ka nga makaturog. Ano pa yun? No, nasobraan ti, no, nangan ka. Apo, alisto ka nga makaturog. Sika, kasta kala, biklat, si Kanil Benji de los Reyes. No, masobraam. Ngam kaimasan na matlaan, hantay nga mga mangmangan iti rabi iunay. We need to have a something light, kasgay. Kung ni mang leylani, Tata Paer nga Domingo, Tata Carte Galisa, Tata Don Guillermo, ni anak ko na ni Tata Kani Suruot, kuna na, so di kita agkakwa,
Dala kay Kuling. Tita Sophia Alexandra from inupitian ni Tita Sophia Alexandra. Australia is also watching. Missing yung anak ko na ni Tita Sophia Alexandra. I miss you. Regards to Alex and to the rest of the family. Ina Kitoriano Baldonado is watching. Ni Tita Alexandra, Sophia Alexandra kat deti the material. Serve, orin amat pa nga bakit. Hanga bakit actually. Agsasaruno kam lati edad nga. She inspire us every day. She inspires us every day to do good. Nakasapsapa. Dati may sa kapipintasan nga ko guys nga ikit ko iti Peralta Viloria clan. And then iso na ti mangin inspire kada kami to do good. May sa kapipintasan nga nagbalin nga flight stewardess ka Maisel Placido ni Auntie Sophia Alexandra. Georgia Aquino is watching. Gentrix is watching. Susan Aquino is watching. Ado mo tiyak nakita itayan. Ano pwede ba? Dagiti kakadwa day ditatami ko na anak ko man nakad-ado. Nakaad-ado da nga lalakay. Diba? No dati masobra amat, ma-stress. Digiti muscles mo ko talaga, ma-stress. Narigat mo nga maalak turog mo. Diba? Good morning, Charleston Mata. Adapay no ko dati, di mo pa katurugan. Di ka pa makaturog no dati nga agjudaton ti nga alaap masobra ak man. Aguray kay Ma'am Biit. Hello Mamita, pa shout out dito kusinan ni Jens Elmer Food House kunana. Jens Elmer's Food House nga maduktalan iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Owned and managed by Gentrix. Siyempre, ikwakmat dati, pag empanadaan ni Queen Manika, kinilingling, already dak ilibre. Amom ni Tata Paer, kunana ko, of course. Jody Castillo, Johnny's Castillo de la Cruz is also watching. Agjudate ti Bills, kunana. Ma'am Reverend Peralta. Agsublinto ni Ina D for Anya Aya, and this will be the last leg. Ag-entayo into no madamdaman, guys. Nag-fast! It's so fast as the voice of an angel. Lagi po nyo guys, July itatan, we are at the mid part of 2022 already. Kung nga naman at Decemberan. Aguray kayo man, napagsasaritaan tayo man, dito pakaturturugan. Guys, agsubnin to iti, Anya Aya still with Ina D. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan ti inak panag tumtumar kada iti tibicus within 2 years, kaasi iti apo, kada di kang nitingitan iti COVID, ket hanak pulos nga nag-atake DJ asma. But kadeti January kalami is na, siyempre panatang uyip kada so amin. I take Tibicus. I thank God nga anak nga na-confine. Because mayat meti impact na yan ti bagik deti Tibicus. So ti makunak kada kayo kakabsat padasen nyo met deti Tibicus ta napintas nga para iti bagi tayo aglalo ka dito nga kalamidad, panagsasakit, panateng, uyet. Ket dito iti bikos laeg iti kaslang nakitak net nga nakapasaya at iti rikna. So take Doc Honey Tibicus para pumiksa iti immune system tayo.
Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Yes. Ang subsubli ni Ina B. Kinating nga a portion is brought to us by Doc Hanis Tibicos. Still, iti generics pharmacy, ij Metro Manila Apo, at da barong the generics pharmacy dispensing and selling iti Doc Hanis Tibicos me. Gusto nga da kay dito, ay ang dati gayam ne. Ne bagak mat gayam amin yan. Ne bagak met gayam amin yan, iso gayam detoy amin. So nga ti Doc Hanis Tibicos ada iti the generics pharmacy iti Metro Manila kan iti met Ilocos Norte at damit iti Drugstores Association of the Philippines iti parmasya tayo nga dispensing our Doc Hanis Tibicos buy one take one at one to. Buy one take one at one to. Louie Morales is also watching. Hi Louie, kumusta tay boyfriend ta? Ay ni JB, kumusta ang JB? Ni Louie Morales gayam nga dati boyfriend ko nga nakagugwapo. Agpautang kay man kidigitela ko yung nga spam da kayo. Ni manang ko nga Melis Empanada, dagiti anak ko bunyag kasarken da dumapay nga anak na. Ni Mama Meli Castillo, Mama Meli Susa is the mother of Empanada iti dingras. No da kayo amin apo nga agdengdeng kan agbuybuya kaniina di no masapulyo makarkaramanen kayo iti naimas nga Empanada. As always Meli Castillo Susa ibagbagag ipromote ko dati nga kabsat ko nga kumarek. Isot kaiimasan ti Empanada iti dingras, di ba? Uray ta pumimpintas kamet Mars ko na. Agpadata anak ikang kanenta ngamin. Good morning anak ti Masida ita prestuyo. Kumusta amin dagita ubingken aglalaloking ka kumaring Meli Castillo Susa nga pumimpintas nga ore bumabag da tao lumalaki da tao basta napintas na tamat iti panagis-isem lata isem umisem kaman biyag ko kunan nalaglag naman te barukong ko kunan na naganam ituloy tayo dahil pagsasaritaan at dapay nabati nga 6 nga minutos sakbay iti panag-end iti programa ni Ina di nga anya aya para iti RPN DCRL 639 kHz Radio Ronda guys ket tila may bagak ti Wiseya at dangamin kanayong kaiulit-ulit
ni Meli hanak nga amamon ko na ni Mang Meli, Maring Meli, hamukan amamon ni Mang Leilani. Ape nalipatam kami ni Mang Leilani kat isot ka na yun nga umay pangpanganan idid kati pansit kadap highball kadaw ka aglalo no agbakasyon. Maring Meli, amuna kamot ay imposible nga di na kamam mo. At the World Council, to end our Anya Aya program with Ina today, guys, the World Council Excellence Awards kat adda ti ministry iti World Council Excellence Award ministry ket addan iti Ilocos Norte nga umay agited iti award kadagiti tattao nga pinilida nga isuda ket maikan ti award, and it will happen recommend mas apay dito dingras lang ti makikita ti adu problema na kuryente nanangato kanupay apay sa Bali iliket sa unmet kunana hankuman ammo alantay tuman iti biyang dagiti personnel, the staff and the management of Ilocos Norte Electric Cooperative no ana iti mapaspasamak iti panagnato tayo iti bill. Itatan gagayem ken kakabsat adan Rikeman. Sabani man dating amin inbagay ni Kwan. Laylaan niya amman madam ko na naman. Gumura da ngamin no hangkong ituloy. The World Council Excellence Award Ministry apo ket umay mapasamak into no July 30, 2022 ije Fort Ilocanja Resort and Casino iti alas 2 aging gana iti rabii. Dating awards apo award giving body ket mangmangter kadagiti tattao nga karapat dapat nga maawardan. So madama kami agikaskasa ti sumarunong nga bansada. It will happen on October, November and December. Gagayem ken kakabsat isu nga agi nominate kayo na dadigiti tattao yung nga kayat yung i-nominate. Tattao, pamilya, organizations nga namnamain nyo nga makatultulong iti gobyerno, iti community, ken iti dadumapay. Kunana. Ore estudyante, no isunakat somebody who made an impact iti ubrana kas may isang estudyante, no isunakat may isang organisasyon adu digiti tultulungan na. Kas dai no isunakat membro ti media, may sa iso nga engineer, may sa iso na ore ana apo nga klase. It's a multi-sectoral award giving body iti World Council Excellence Awards. Pagi-contact dakla ta apo no adanam namain yung akwa ada digiti kayatyo nga inominar. I would like to thank Doc Hani Tamayo, ni Sir Roland Tamayo, and iti mother station ko, mother multimedia station ko nga NGT Multimedia Distribution Services. I would also like to greet Ma'am Daybelin and Sir Richard Pungtilan kideti RP gasoline station kan RP building where our station is located kunakiti at the RP and DCRL 639 kHz Radio Ronda nga imat matunan ti nakagugwapo kan ako bubing nga General Manager Radio Station tayo nga ni Sir Rod Sadjan itemet academics itemet naganan office apo hi Dan Lord Naknak itemet office being led by Sir Joel, iti technical department, iti nagugwapo nga engineers tayo, kandi iti nagugwapo na tataer nga security guards tayo. At thank you so much for watching. Agsublin ko man ni Ina D4, Anya Aya, si Kadan Lord Naknak, Mang Meli Susa, Manang Leilani, till tomorrow for our Anya Aya. Mangan tayon gagayem ken kakabsat. Bye na po. Thank you so much for watching. Anya Aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya Aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya Aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya Aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsutsutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa.
programa dito'y RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. O may magparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi Runity ken Hanibi kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nito'y nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya! Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawanan lang.